Pata muda wa kumwomba Mungu akupe watu sahihi. Tunajifunza kwa Yesu Kristo kabla ya kuwatafuta na kuwapata wanafunzi wake. Maandiko yanatuonyesha kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 6 ya kwamba alienda akaomba usiku kucha na kesho yake mchana ndipo akaenda kuwachagua wanafunzi wake. Maana yake ni kwamba kabla ya kuwatafuta watu wa kufanya naye kazi, alipata muda wa kumwomba Mungu ili Mungu ampe watu sahihi, ampe wanafunzi sahihi ambao watatumika pamoja naye. Na hiyo inatufundisha kwamba kuwapata watu sahihi kwenye maisha yako kuna gharama ya kulipa, na moja ya gharama hiyo ni kukaa kwenye maombi na kumsihi Mungu kwamba akuunganishe na watu sahihi, kwa sababu kama kuna kitu ambacho shetani asingependa ni wewe kukutana na watu ambao wamebeba baraka zako, ni wewe kukutana na watu sahihi ambao wamebeba baraka zako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuomba, kufunga na kuomba ili Mungu akupe watu sahihi kwenye maisha yako. Ni mara ngapi umefunga na kumwomba Mungu ili akupe marafiki sahihi? Mara ngapi umefunga na kumwomba Mungu ili akupe watu sahihi kwa ajili ya kampuni yako ama kwa ajili ya biashara yako? Mara ngapi umefunga na kuomba ili Mungu akupe wateja sahihi kwa ajili ya biashara yako? Mara ngapi umefunga na kuomba ili kumwomba Mungu akupe mtu sahihi wa kukaa na watoto wako na kuwalea watoto wako hapo nyumbani? Mara ngapi umefunga na kuomba ili kumwomba Mungu akupe watu sahihi wa kusimamia shamba lako au wa kusimamia biashara yako fulani? Ninachotaka kukusihi hapa, na ni mara ngapi pia umefunga na kumwomba Mungu ili Mungu awape marafiki, awape watoto wako watu sahihi. Mungu awakutanishe watoto wako na watu sahihi, na Mungu awape watoto wako marafiki walio sahihi. Na ni jambo tu unaona ni la kawaida, lakini nataka nikuambie, pata muda wa kumsihi Mungu na kumwomba Mungu ili Mungu akukutanishe na watu sahihi kwenye maisha yako. Funga, omba, mwambie Mungu, ninaomba unipe watu sahihi wa kusimama pamoja nami kwenye biashara, kwenye kazi na kwenye kila eneo la maisha yangu. Amen.